سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكونكم كما تكونوا سنة تكونوا وتر من يوتيو أبزا فيديو زيا أزيا قداس حبريتا غنرينا نسدما مچم عالمنا استفلالي مرحت هاجرات اللو بدحري مغارجا خوينوم نتوم مرحتي نهاجراتون كزبورو عقملووم زبحالو تكالاتن ግለሰባትን ግን አለው أبزا فيديو زيا حدا أرستنايتوم كونسبيرسي تيور ويدما بحبو مستيرنا عالمنا نقالعنا زبلو ዝበዝሕ ግዜ ዝዛረቦ ትካልን ኦርጋናይዜሽንን ማሕበርን ክንሪና መቸም ሃገረ ስዊዘርላንድ ብዙሕ ምስጢራት ከም ዘለዋ እንዲ ዝንገር እዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ድማ ዝለዓለ ምስጢር ናይ ዓለም ዝሓዘ ትካል እዩ ዝበሃል ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ካልእ እውን ኣለው ሕቡኣት ባንክታት ሰብ ዘይፈልጦም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ብሓደ እንታይ ዕላማናቶም ብኸመይ ይሰርሑ ክንሪና ላይክ ግበርዎ ሌትስ ጎ መጀመርያ ብመን ክንጅምር ኢና ነታ ኣርእስቲ ከብርሃልና attending the annual global elites are attending the annual World Economic Forum in Davos. There's a lot of wild conspiracy theories about Davos, but the most devastating Davos conspiracy is right out in the open. A bunch of wealthy and powerful elites coming together to whitewash their own crimes with fake care for the world. Davos ideology is neoliberalism distilled to its purest essence. Perhaps never before has this worldview with fake. In general, abzi Davos bahal ab hagar Switzerland abota nay barad warha hada nay nafsu kaf amat way warha qlit aydu nabay makhanu nay alam zaabayu zubashu marahti li'lu khul dama nay business marahti CEOs common billionaires millionaires kap kull alam ba ma yizqصرو amat zinogdwo azyu abi كمزي كونفرنس يكنبلا نخل أبو بزع زي علم لخاوي توبيكس يوم زربو قال لك هابتا أو زربو بفلاي دما أبزمت بفلاي إسرا سلاسة حدش العمازو صوو زرقو حولو نبزو حسب عد ما زي سنبرن زفرهني سنحي لحدا بحدا كنرينا مجمّر ياقن كما يجيرومي قلت وو قال سبات كنرينا by Klaus Schwab is not just a benign organization that pushes agenda items like زتريو زلهم كلاوس شواب بحال أفشان شعتميتين سبعات نزي وورلد إيكونوميك فورم زبحال زمسرتن كساب حج زمرح زلوني ما كان ببزح سب سفن عليه نقفيتا زوردو سبيو منيو سلم تايقن نيشتي حبريتا كابزا فيديو نسمع organization that pushes agenda items like transhumanism, 15-minute cities, the end of combustion engines, climate lockdowns, digital currency, the elimination of cash, the elimination of sovereign governments, a grooming program, if you will, called the Young Global Leaders of the World Economic Forum. Now, we've covered this a bit. انتاي بلالو بزح نتبتاتيوم ديسكاس قبرابو حدا كابتا أبزا قربا عمتات زلا علي أمتاز وهابن تولو زناي climate change زبليو قدم global warming نيرو قدم غندي عمتات نساقن سلزي كدت اليوم بكلايمت تشينج زبل برتع زخون حقتات بكل ابزحات هقرات دما لوط زقبر زلو اتي اذا سنبد وي كابزح سب لاصي زبلوم نجر ግን بمولم تماود ساتف ببرايفت جيت يوم زمصو نتخالي سب زخون يخون كربون كيك عطل وي كربون دايوكسايد زوص نجر كقطب ابنداد دي ابغلنا تزاربن ساتم كلاتهم ببناتهم برايفت جيت زمصو سباتي ماود ساتف تو حدا كابتي نتي سوم زبلو زوعلون زقبرون كم زي كونو إذا نجار إزك ساب كندي كبيد مخانو كسا كندي برتو أورجانيزيشن مخانو أندرو تيت بزعبوك زارب كلون اسمعيو بزعوك زي نخل سبي زنك أفنا زيوم كنا كف كلوجن أنت عينت فرغ غمزة لوس. What do you think about the World Economic Forum? Bro, you're trying to get me suicided. No, I did a video recently about the World Economic Forum. I think it's very coincidental that every single leader بزعبا Global Economic Forum World Economic Forum تاير إيتو خايلو مسحتو كتقتلنا دي خادة لي خانا بالوازاقن زارب زلون اسمعيو. Important countries in the world seems to come from the World Economic Forum. So I encourage people at home to do their own research, along with fractional reserve banking and mortgage and interest rates and everything else. زقرمي مبزحتو من هجرات زي محاضرو زلو أبز جزيزي قدم ممبرس ويكا بزي World Economic Forum زبحال السنة من الملازع بيوم مخانو تا فيديو يرخب كوانا اللوغن ترغيبا خمسة هالكمي التي مسراتنا هايز أورجانيزيشن كلاوس شواب بمولهم زوم حجين عالم زوم محاضرو زلو ناي كندا ناي جرمن إيفن ناي روسيا ناي تشاينا ناي كالو تاقرات ناي جابان نحنا ملميلنا زعبنا يمينا بحاليو سلازي
تا انترفيو ايرخب كون اللوغين اف كالكم سالكم نزي اي زبل زلو اب مولو عالم تا عينه صلوا زلو اورغانيزيشن مخانو إنا نزارب زلنا سلازي تتنكيغنا خنريو زلنا مخانو ينغرنا له اب هيوتنا سوربه تخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندل انت خوينا نزن سلسته نكتل مجمريا يوحد بزح ገንዘብ ካብ ባንክ ብናጽነት ባንክ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽኢልካ እቲ ዝበለጸ እዩ ቁጽሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንጽባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መጽሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ጽባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ዲ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግጽ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል The thing was scary about those organizations because at the height of my fame, I started getting very strange invites from a friend of a friend of a friend who had like a private island in Greece, or a friend of a friend of a friend who was doing this private event. It was always on private islands, very private, like 10 guys, 400 girls. And I thought maybe this is just debauchery and degeneracy, but maybe also እንታይ ይብላሉ ኣብቲ ጥርዚ ናይ ዝናይ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሕቡእ ዝኾነ ዕድመታት ይርኢ ኣብ ሓደ ፕራይቬት ኣይላንድ ዕድመ የጋጥመን ነይሩ ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝመጽእ ስለዚ ምናልባት ካብኦም ከይኮን ግምት ይዝህብ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ድሓን ካብ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ከም ጻልኩም የናተይ ርእይቶ ክበኩም አይደልኒ ክሳብ ክንደይ ፓወርፉል ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ክንሰምዕና again እንታይ ይስርዖም እንታይ ይዝረባው ጽንዒ ኢለ ከም ጻልኩም ይግን ክርዳኩም ኣሎ እንታይ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ Schwab one more time and what are they really up to? Who is this guy Klaus Schwab one more time and what are they really up to? Yeah, so founded the WF, the World Economic Forum. And I think it's important to understand too, like where we're at in the world, right? Where this peak centralization, central planning. I like to say central planning always fails. And because they don't have enough data, they know they don't have enough data. You can't organize billions of people, right? But they're trying to. And so central planning, so it's World Economic Forum, World Health Organization, World Trade Organization. Fauci? Yeah, World Meteorological Association, and then yeah, the UN. እንታይ ይብላሉ እዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል እቲ ቀንዲ ዕላማናቱ ነቲ ቁፅፅር ናይ ዓለም ሰንትራል ኣብ ሓደ ቦታ ብሓደ ዓይነት መምርሒ ናይ ክላይሜት ኮይኑ ካብ ዝምንጩ ካብ ናይ ገለቱ ኮይኑ ስለዚ እቲ ዕላማኦም ንኹሉ ቢልዮናት ህዝቢ ዓለም በቲ ንሳቶም ኣብቲ ቦታ ዝመሓድርዎ ቡክ ዝወይም ዝጀምሩ ዝኻ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ብኻልእ ዘራርባ እዚ WEF ዝበሃል ሃገራት ንክህልዋውን ኣይደልን እዩ ናይ ሃገራት ህላዋ የገድሶን እዩ ምክንያቱ ግሎባል ናይ ዓለም ለኻዊ محدرا كلهم that's why دمات علاماتات ناتهم حج كن سمعينا تقند السرار حناتهم كما يمخانو ابزيا زربازيا سمعوا The IMF, the BIS. What's the BIS? So that's the Bank of International Settlements. The Bank of International Settlements that nobody knows what the BIS is. And the BIS... It's the central bank. The central bank of central banks, exactly. And so if you look at an org chart, I have in a presentation I gave at George's conference, I had an org chart of the way I see the world. And on the org chart, the BIS sits at the top. Below the BIS, then you have some of these think tanks. So the World Economic Forum is one of them, the Club of Rome. And so they're the policy... مجمريا እዚ ነገር ክርዳዕና እንትኮይኑ ብዙሓት ነገራት ኣለው ሰብ ዘይፈልጦምን ዘይዛረበሎምን ሓደ ካብኣቶም ኣብ ጥርዚ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ BIS ዝበሃል ወይ ከዓ ባንክ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሰትልመንት ብሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ኣብታ ኣነ ዝቕመጠላ ዘለዎ ከተማ እዩ ዘሎ እዚ ባንክ እዚ ሓደ ገዛ ኣሎ ኣብ ጥቃ ትሬን ስቴሽን ነዊሕ እዩ ሰብ ከኣትውን ክወፅኦን ኣይረአኒ ቀደም ኣነ ኣብ ጥቁ ይምሃር ስለ ዝነበርኩ እንታይ ዝብል ጆክ ነይርና ካብ ዙሪክ እያ ዘላ ትሬን ልክዕ ብኡ ትወፅእ ዝብል ዘረባ ጆክ ግበረሉ ነይሩ ሶ BIS ዝበሃል ሓደ ዓብ ገዛ ኣሎ እዚ ናይ ዝኾነት ሃገር ንኣብነት ኣሜሪካ ሴንትራል ባንክ ኣለዋ እሱ ድማ ፌድ ይበሃል ወይ ከዓ ፌደራል ሪዘርቭ ይበሃል ናይ ስዊስ ናሽናል ባንክ ዝበሃል ኣሎ ጀርመን ከምኡለዎም ኤሮጳ ከምኡለዎም ዓዲ እንግሊዝ ከምኡለዎም እዚኦም ሴንትራል ባንክስ ንዕዖም ኣብ ልዕሊኦም እዚ ባንክ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሰትልመንት ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብ ትሕቲኡ መን ኣለዉ ይበሃል ኣሎ በዓል IMF እዚ ባንክ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ወይ ከዓ ወርልድ ባንክ ዝበሃል ከምኡውን እዚ ናይ ጥዕና ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል UN ኩላቶም እዚኦም ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኩሎም እዞም ትሕቲ እቲ ባንክ ሓደ ሌየር ዘለዉ እዮም ስለዚ እዚ ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ እዚ ባንክ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሰትልመንት ትእዛዝ ከምፅእ ከሎ ወይ ከዓ ካብኡ ዝመፅእ ሓበሬታ እናተዘርግሐ ይኸይድ እዚኣቶም ድማ ብፍላይ ድማ ኣብተን ድኽም ዝበለ ሃገራት
عب حيلي زلهم جنزب كبوخان تحرد اليوم ويكازقون حجز إيكونوميك حجز كبوخلو استفل عليه نستن حجرات كجبرو زلوا حقتات اللهم نسمع يدحريو انتاي زرباي زربات تاخيبا هنرينا policy makers, and then they push it down to the next row in the org chart to the policy enforcers, which are the governments. And so the government a few levels down. So it's really a coup of the bankers, and they use this banker, the BIS at the top, push these ideas through the think tanks and then down to the policy enforcers. And then we're down at the bottom of the subjects of all that, right? And so Klaus is kind of running this. He's sitting on top of the world, hobnobbing with all these people, flying their private jets over to Davos, telling us that we need to cut back on our energy. So تام ذيك كلاو شواب زبالة بالعليو جن أزيو ولا نسون زوار اللي هو بزع نجاري الزر مغنياته تم عندنا زي World Economic Forums وننون تم زعبي بحبو زلوا billionaires and multi billionaires نساتهم يوم زي ما حضروا يزبحال تم زرعيو سبات كالو تم جنب دحري أما جارجا كالو تم زبال زبل كونسبيراسي ونالو نابهم كده عندنا قال لك أبت كونفرنس زربو ما بزع جزية الزرب زخون نطفات رايهم ببزع حسب استزرب زربازي نسمع ياج hide away from human population growth because you know it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. They're not even hiding it. So انتهيت بالله قدام يقول كابتي نعلمنا زعبي صقمناتا حزبيت بالله بز حزبيت صقمناتنا كاو كنحب عين خلينا ስለዚህ የተቀዳማይ يكون قبرو كن زاربلون كنبلو كنسخاخلون زلنا بز حزبيو زانت بزيا ابزيات راديو كونس ابستفل عليه نطبيهم زاربوا حدا كابتي بزح انصارزي تكالزي ززار نغم تلدما زانت بزيا بزعبا زيا استفل عليه كيلاتات بفلاي دما إيلون ماسك انصار نايز اورجانيزيشن بزح زي كزاربينا لنا بزحات جن بحبوا نسون اكلنا تيو زبل لو جن ناتو زربا قد مسمعنا اسكن that there was 500 years ago. They're not even hiding it any longer. What was the population in the year 1500? About 500 million. What on earth could take place that would cause a planet with 9 billion people on it to be reduced by 95%? انتايم زبلو زلو حزب عالم سي لإلى 500 مليون كهونا يقبونيو السيتي عقان زا بلانيت كتحزو تغلسي 500 مليونيو كندي كلنا 9 بليون أبيلنا لنا سلازي انتايت علامة كابو تبقيسو بزح سبيز الزارب مخنياتو زا بلانيت لإلى عقما سبحي زالا بحق دي يقن الزاربازي سنهيلنا كرويينا To 500 million. What do you propose? I propose that we end the world, but on our terms, an orchestrated apocalypse, one that will cleanse the earth of its population but leave its infrastructure and resources intact. It's been done once before, with great success. The chosen few will ride out the storm, not in an ark as in the book of Genesis, but in safety, underground. سنتايب له فيلمي زي جن إن جنرال قدم بفيلمي أم زم صورنا كل زي كوفيد بفيلمي تصريح مجمرة شلل كتب لي بالكان تايب له سلزي تك عند بلان نادنا خونزلو زي أبتا أخي باس زاربوا بلكمير لهون جن تنتنا ناتو مالتيو تغرتني علمنا كي تغير سبات كل يلوز خول كوغود لولوز خول من قدك فترة لنا زدما قد محجب عوت من قد تسرحيو أبي أبتا مركبنا إنه يبلو بس كنت مصحف كقمت لهم يتقاملوا له سلازي نتسبات في خاطر بلانيت كم تعرفنا مقبار يتزربا. And when it's over, we will emerge onto a cleansed earth, one that we can then reboot in our image. And just how do you intend to achieve this? The means of our salvation are already at hand. I give to you the T-virus. بخالا زراربا نتزبي علي خانة تتغرس متراف مالت زا زرعنايا ناي كوفيد كدايا زيادة سريح اللو ايكوننجن اتما فتنسي كما عينت فيروس تمزيون نسب اب جزو قاتليو تتغرس زفرس مغنيات ندجزو مغنيات بالكان بجزها لهات موت خلي خاطي تبلاناتهم كم كوني خيلينا نبلزلنا كومي يبلي يلهون بحفشاغن نكردانا اذا انا حزبكن بس حزبنا يبحكرينا على بناشقر. Let's listen to this conversation right now. The biggest threat to mankind right now. Right now is population collapse, the super low growth rate.
انتاي إلهم حتى مني لما ماسك أبزيادي بيت زيا نعلمنا تزعبيج بدهونات انتاي صقبنا عالمنا انتاي إلهم مسي تزعبيج صقبنا عالمنا منقل قال نا حزب عالمي يبلوم الله بزحنا حزب عالم ده يكون منقل قال نا حزب عالمي نزي اجن نسوتهم بفلايز وورلد ايكونوميك فورم بانصارو يزريا كل غزي سب بزح خمزولهم تزاربو إيلون ماسك كم تدقاقام تزاربو لنتلو سبات يقول له واحد سب يقاطم له زخا قبر سدوماونت አሎ ዘይምውላድ አሎ ዘይምውላድ ክብል ከሎ ኸጃ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሰብ ክወልድ ኣይደልን እዩ መብዛሕቶም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2030 ውላድ ክህልወን ኣይኮነን እዩ ዝብሉ መፅናዕትታት ኣሎ ምክንያቱ ክወልዳ ዘይደለያ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ስለ ዝኾና ከምኡ እውን ኣወዳት ዝያዳ ግን ኩለት ኣይወልድን ጓል ኣንስተይቲ ኣይወልድን እንተኢላ ብሓይሊ ክትወልዳ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢን ጀነራል ምንቁልቋል ናይ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚኣ ሕጂ over like nuclear war, natural disasters. Don't we have an overpopulation problem? No, we have an underpopulation problem. Really? The growth rate in the U.S. has been below replacement rate since like 71 or 72. Like China's got a huge population collapse problem. China's growth rate right now is 40% below replacement. It's a very common misconception. I would have never. It's a very common misconception. People have no idea how fast the population is going to collapse. Like Japan actually went down by 600,000 people last year. The lifespan is increasing. That's the only reason why the population of Earth isn't plummeting, but it will plummet. At what point does a country have more adult diapers and baby diapers? And like Japan went past that point over 10 years ago. I'm sure you know a lot of people who have like no kids. Like how many kids do you guys have? I don't know. I got no kids. I mean, that we know None of you guys have. What the fuck? Basically. So ህዝቢ ዓለም ትቀንዲ ፀገም ዓለምና ምንቁልቋል ናይ ሰባት ኣብ ጃፓን ኣብ ኮርያ ኣብ ንኣሽቱ መብራቕ ሃገራት ኤውሮጳ ተሪና እቲ ምንቁልቋል ኣዝዩ ድራማቲክ ኮይኑ ዘሎ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ንስኻትኩም እውን ትፈልጡ ኢኹም ሰባት ብዙሕ ይወልዱ ከምዘየለዉ ክንደይ ካባኻትኩም ውላድ ኣለዉ ኢሎም ኩሎም የብሎምን እዚ እቲ ምክንያት ድማ ይብሎም ኣሎ እሳቶም ኣብቲ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ህዝቢ ፀገም ምዃኑ ይዛረቡ ኢሎም ማስክ ግን ዋሕዲ ህዝቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ሲቪላይዜሽን ምዕባለ ናይ ዓለምና ብዋሕዲ ህዝቢ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ይዛረብ ኣብዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነም ሶም ዝቃወም ካልአይቲ ድማ ሓንቲ ዓባይ ዲቤት ኣብ መንጎም ዘሎ እዚኣ ኻ ንስማዕያ I will use an example. I think it's fascinating what's happening in this field. No, እዚኣ ካልእ እዚኣቶም ዝዛረብዎ ዘፍርህ ነገር እንተሎ ድማ ብዛዕባ መድሃኒት Again, maybe I will use an example. I think it's fascinating what's happening in this field right now. I mean, FDA approved the first electronic pill, if I can call it like that. So it is basically biological chip that it is in the tablet. And once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, compliance. The insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take them. It is... እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሓደ ዓብ ሲኢኦ ናይ ፋይዘር ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ፋርማሲቲካል እዚ ካብቶም ቫክሲን ዝገበሩ እዩ ቀደም ዝተዛረበ ዘረባ እዚ ሓደ ከኒና ቺፕ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ሓፂን ማለት መቆፃፀሪ ዘለዎ ክወስድ ይኽእል ሰብ ከም ዝበልዖ እዚ በቲ ናይ ኣሜሪካ ፉድ ኤንድ ድራግ ኣሶሲዬሽን ኤፍዲኤ ዝበሃል ኣፕሩቭድ ዝኾነ እዩ ኣብ ውሽጢ ምሳተወ ሰብ እንታይ ክበላዕ ኣለዎ እንታይ ክሰቲ ኣለዎ ዓይናይ መድሃኒት ክወስድ ኣለዎ ዓይናይ ክገድፍ ኣለዎ ንምቁፅፃር እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ክህብ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ዘሎ ናይ ቢዝነስ ፖቴንሻል ጥራይ ሕሰብዎ እናበለ ይዛረብ ኣሎ እዚ ብዙሕ ዘሰንብድ ነገራት ስለ ዝዝረባቡ እዮም ብመብዛሕትኡ ሰብ ኣንፃሩ ጠጠው ዝብል ካልእ ድማ እቲ መራሒ ናይቲ ክላውስ ሽዋብ ክዛረብ ከሎ ንስማዕዮ In 10 years from now, we'll be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way will be the master of the world. One thing I should say, and I know this is called the World Government Summit, but I think we should be maybe a little bit concerned about actually becoming too much of a single world. ኣብዚ ናይ ወርልድ ጋቨርንመንት ሳሚት ዝበሃል ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ እዩ ዓለምና ድሕሪ ቁሩብ ትለይ ካልያ ክትከውን ይብላ ኣሎ ሽዋብ እዚ ድማ ቴክኖሎጂ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ንዕኡ ዝቋፀር ንዓለም ክቋፀር እዩ እቲ ዕላማ ብሓደ ናይ ምስራሕ ግሎባል ኦርጋናይዜሽን ንምህላው እዩ ነይሩ ኢሎን ማስክ ግን ኣነ ዘፍርሃኒ ዘሎ ዓለምና ብጣዕሚ ሓደ ናኾነ ትመፅእ ኣላ ስለዚ ንምቁፅፃር እቲ ዝቐለለ ክኸውን እዩ እዚ ዓለምና በብሃገራታ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ እንተዝህልዋ እቲ ዝበለፀ እናበለ ኣንፃሮም ኣብቲ ኮንፈረንስ ይዛረብ ኣሎ ናይ መወዳእታ ሕጂ ንሪኦ ኣጀንዳ ዕላማ ናይዚ ኦርጋናይዜሽን ናይዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም እቲ ቀንዲ ኣዛራቢ ዝኾነ እዚኣ እያ ሓደ ብሓደ ንስማዓዮ 8 ዕላማታት ኣለዎም ክንሪኦ ኢና ድማ
for 2030 according to the World Economic Forum. WEF is a scary organization comprised of super rich people who have a plan of action to accumulate global power and wealth. 1. All products have become services. You will not own anything. You won't own a car, a house, any appliances or clothes. Oligarchs will still own everything and will offer housing as a service. 2. እንታይ ብላ ኣሎ እታ ጭሩሕናቶም you will own nothing and you will be happy ሓንቲ ክልወካ ይኮነ ንስኻቱ ውንነ ነገር ክሉ ይኮነን ሕጉስ ክትከውን ኢኻ ኸ ብኻላ ዘራርባ ኩሉ ነገራት ገዛውትኻ ዲ ንብረትካ ኩሉ ብዓበይቲ ካምፓኒታት ክውነን ንስኻ ተጠቃሚ ጥራይ ኢኻ ክትከውን ስለዚ ክሕጉስ ድማ ክትከውን ኢኻ እዮም ዝብሉ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክትገዛ ይደልዩ ኸን that's why ትገንዘቡን ክውንንዎ ዝደልዩ ትገንዘብካ እንድሕር ወኒኖሞ CBDC ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ትገዝን ስለዚ ፈልጡ ገዛ ክትገዝእ ኣይፍቀደካ ንኾን maybe so እዚ ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝቃወሞም እዩ There's a global price on carbon. Environmental damage, whether it's driving your car or flying to a different country, will attract taxation. These costs will come from retail users, of course. 3. US كم بدما ناي كاربون تاكس كليو بدا فاريدي خاب قال مخات كله نا واحد وقرص قبل نابنت فلاي كنقبر كلنا حجي اكسترا تاكس نخفلها لنا سلازي نساتهم ببلاي ناتهم قبدليتهم ندخل سبقن كوكو حاصل Dominance is over. The world is going to be run by a handful of global powers. US may still be a part of the dominance, but حدا كابتن أمريكاويين طلعت بلهم زيها أمريكا قبل لا كبك يوم زبلو ساتهم تايدا عالم ملو بحبو زقاصرو سبات مبر حنت هاجر وي بقول هاجر كم حدا راي كونن the debt position isn't looking too good at the moment and the BRICS nations are coming up fast. 4. Hospitals. Virtual health assistants will provide more primary care than human doctors. There will also be a new idea called Internet of Bodies that will be introduced to monitor our health. Listen to this chilling quote. Human beings are no longer mysterious spiritual souls. We are now hackable animals. There will be two classes, the exploited and the useless class. It's better to be exploited than to be useless. 5. We ደቂ ሰባት ክቋፀርዎም ይኽእሉ እዮም ሃክ ክገብሮም ልክዕ ከምዚ ንኮምፒተር ሃክ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሰባት ድማ ሃክ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ሓንጎሎም ሙሉእ ክትቋፀሮም ትኽእል ክልተ ዓይነት ሰብ ክህልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓደ ጥቕሚ ዘይብሉ ሰብ ከጥፍዎ እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ንሳቶም ንዕዖም ዘገልግሎምን ጥቕሚ ዘይብሉ ሰብን ገይሮም ክፈልይዎ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ይብሉ ኣለዉ ካልእ ቪድዮ ክቐርበልኩም ምናልባት ትደልዩ ተኮይንኩም መዓ ቴክኖሎጂ ዘሎ እዚ ባዮ ሃኪንግ ዝበሃል ቴክኖሎጂ እኹል ሓበሬታ ብዛዕባኻ كل تديتا ناتكا كوكو عصر وتجميرهم نسخة نعاقل عليها خفلتوها اليوم زبلناي عبي تيوريز اللوكا أفكالك زيخن ريانا. We eat much less meat. 6. Today's refugees will be كمون سجا خد بلع يكون كان سجا أدلاي سلدي كونه زلما كان نبي نفسه خلا رسله نسوم زبلعو باقس الفي حساخو خد بلع خايم زبل. 2030's CEOs. Refugees will become major source of entrepreneurial talent. 7. The Western values رفيجي دما كان الامانه مجي حزبي ابتحاد بفلا معبول عالم حزبنا غودله سلازي خيزلو متكاتاناتهم بسدتنياتات كتكا ايت مدب will be at breaking point. WEF wants democracy to be reimagined as the values that have underpinned the liberal world order will have been tested to the breaking point. 8. We are going to Mars. مچم از تریو زلهم نپانه تا پلانیت مریت ون نپلانیت مارس کن کیدینا تا نای مارس پروژکت کوی لماسک حزوا زلو جمساتهم بحبودي تسرح زغير وانو قسيلان فلطينا in general جن از World Economic Forums بحال ازيو زفرح organization ان ترى سبات نعين اخاتكم مالتيو اتم global elite بحالو تم عقم زلوم بحبو حبتامات مهوراتن نساتهم زورو تكالي زبال in general جن مفلاطون انتهى على كبابينا مستوعبون يدليو ومنالبات كم زعينة أرسل زدليكم تقينوا أب كومنت سكشن قبروا لي I hope زتعمقكم حبرية تاخد رغبولا بزح مهارك يكون غليق مفلاتا قداسينا بلكو نايلو مهارس تابزغنو الدينا أب كال أرسل سكسا من رغب دحامكم بلاكم تطبقوا منالبات ناتكم فيدباك دماغد قد فلي منيكم